kwebemberenyekeza ey'abanyakaturiki omwishaza rya Masaka. Bishop Severus Jumba ateerire omuranga abembezi abarokozesa za kooti okwenda kwiha batahi baabo bwebembezi. Nti ffe mu Masaka Diocese waliwo kati ekifuusa omugano baguba gwanswa, buli omu nga yeetala ayagala kuzuuka nswa. Abantu abamu okugenda mu kkooti mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa bakyuse okusalawo kw'abalonzi abasinga obungi. Omukugamba ebi Bishop Severus Jumba abiire ari ahakiriza ya kitovu omuri misa ya Pasika kandi ebiire yeetabirwemu abebembezi abatari bamwe na bamwe. Bishop Jumba ayongere yashoborera ngo mwishaza rye harebekireho abantu bamwe barikwejonesa za kooti okwenda kureba ngo bayaka obuhanguzi aha batahi baabo kandi obwo aine ekiteekateeko ky'okugira ngu kooti ezi zishembe kuba niziretaho oburinganiza na munonga omu bantu. Kooti y'embuga gye omuntu yenna yaba asigadde okuddukira ali aggrieved atuusiddwako obukosefu. Kakati ne kooti is a sacred ground. Tuyinza kumala gagitwala mu kasasiro. Omuntu gye yaliddukidde afune obuwenkanya n'obuweerero oga nti mpulirizibwa. Kino kiri waffe wano, simanyi oba newalala gye kiri, naye kino kiri wano nkirabyeko. Aha nwayemerera akashobora abakristo na munonga bari mu bembezi ariko bagira ngo bembezi no b'imyaka 5 bonka ngo abakaba basingire nabo basingirwe babera bo mutima kandi bagire okwetebekanisiza ekiri kuba nikikurataho. Obukulembeze buno mukitegeere nti kibwa myaka 5 gyokka oba akalulu bakuwangudde linda emyaka 5 egikola ki muleme kwesiba ku bantu mbu mubakiikirire. Toyinza kutukiikirira nga otibudde nga sikwe kusalawo kw'abangi ako kakulozi kakulu kuba tuli mu democratic dispensation. Bishop Jumba ahantu hayemerire akahereza ekyo kureberaho cya Commissioner wa Parliament Honorable Mathias Mpuga Nsamba owasingirwa karura kiikiriza kandi akareka kuteganisa bamusingire. Honorable Mpuga kinakukola bubi nkwogereko tikijja kukola bubi. Ne Juliet yazze njagala okwebaza okweyisa ekisajja ekikulu. Eyita mu constituency n'abaga bannaye nkyasobola obuweereza and ayina qualities zonna ez'obukulembeze. Abasumba 3 bakiŋŋamba. We orukurra abakristo habwishazeri Regina Kitakana Rubega ayemerire muri meseji yashaba abakristo bona okureba ngo bayisasiza kandi bayebesa bashabana mukama okubasasira amabanja hamwe n'ebyona ebiri kubateganisa. Ebyonna ebirabikanga ebyafa mu maaso gaffe omuli ebbula ly'emirimu obutawanguka amabanja agayitiridde entalo mu byobufuzi ebinumbule n'ebiwundu ebiri ku mitima gy'abantu ebyava mu kulonda tubikwasa Yesu Kristo azuukire wamu nabyo. Bamwe ombetabire omuri meseji abari mu Commissioner wa Parliament Honorable Mathias Mpuga Nsamba hamwe na Namayanja Florence abashabira abantu kureba ngo bakozesa obwire obu okwesasiza okukuratira ebiteekateeko bya gavumenti hamwe n'amateeka na munonga nk'okwiriza y'abantu abari kuguziriza emirimo yabo aha nguuto. Mwali mukyetegereza ennaku zino abantu abakulu abali wano bwe twakulira abaana abato okuziika baziika ku muliraano tebaasalanga bisenyi. Ogenda mulumbe nga lusingako baana tebazze kuziika ne bazze kulya mmere. Okwewa amagezi n'okuwabulwa ku nteekateeka y'ekibuga ebiri mu nsi bye mulaba waliwo directive eyaweereddwa. Dasha kwa Bashir Karima habwa tayari West.